First of all, the EPAC TV News welcome. Palestine ching namdun Gaza thadok hanbagi mayok te Lebanon akan bo warning tokre. Palestine ching namdun Gaza tegi atay mafam ching han ba haibasi Palestine ching manghan ba amasung Palestine ching ki maru oin Lebanon ta leiriba refugee ching ki mayum da hanbagi hak manghan bani haina Lebanon ki Foreign Affairs and Immigration Minister na irai nimit akan bo warning pikre. Social media platform X ta thadok pa cherul amada ministry na Palestine singu makhoi gi lamdagi maru phukna ba thorang sida yamna kada nungnang ma phungdokhi ministry na haiki Palestinian lamsing khudum chanaba khotna ba amasung makhoi bu namduna atei mafam chingda chathan na bu khotna ba thorang makhallam hekta Palestine singi hak muthatna ba amasung refugee sing maru oina Lebanon da leiriba singi mayumda hannabagi hak manghan bagi thorang amani Asiguma thabak si international law human right charter amasung Lebanese constitution thogai bini hain minister na haiki two state solution thabak to onthok pan Palestine sing hak phangnaba amatangai rab lambi ni haina phungdok laduna masibu thabak oina pangthokna rab matam sangna mayuk ladun lakpa awaba ko khanaba amasung region na sida mathang thorli bi himsa amasung tangdu leita ta phim ko khanna ba athuba matamda amasung seriasu oibu khongthang sing paket na ba international community da chel thadun takchin ki Gaza gi matang di US President Donald Trump na handak phongdok ki bofam sing gi pakhum oina Lebanon gi ministry bofam sing si phongdor ki ban Palestine sing bu atai mafam da lehanna ba matungda United States na Gaza strip ki control paira ba yai haina Donald Trump amuna propose to rokhi lan losilakpata Israel na Gaza Strip pu United States Sinagani haina Donald Trump na mahaki social media platform da thodok pathenaki Palestine sing hana arapa khar hena sep oiba amasung hena phajaba country sing da anoba amasung matang chuna ba yum sing da leikire haina Donald Trump na makhata na phungdokhi Palestine sing atai mafam da lehelaba matung United States na Gaza Strip ki mapu oigani amasung amon semgot kani haina US President Donald Trump na lebak po punumita phungdok pa leikrabani Donald Trump gi ofam sing asi lebak asita lakba Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu go loinana joint press statement amada phungdokhibani aikhoibu masibu semgat kadori thabak lising semgadori amasung masi Middle East pum da sauthokchane oigini haina Donald Trump na phungdokhi mafam masi malem gi myam mayum mam oirakpa yai haina mahakna makhatan haiki mahang Israel da chatnanaba amasung yarabadi Gaza da chatnanaba thorong tawdi hainasu President Donald Trump na permission unabda phungdokhi nakalam romda Donald Trump gi thawong bu yaning da utuna Hamas na Muslim lebak sing oibi emergency meeting kokre America gi President Donald Trump na Gaza gi planning adu akan mamong di yaning da phungdok aduna Gaza da laiba Hamas na sing ba lebak sing gi oiba emergency meeting ama kokre hai Donald Trump na Gaza bu Middle East ki khwaida gi phajaba lebak am semgatlagani haina phungdorakhiba wafam adu Gaza bu America gi khubam nu thamna bu honrakpani loina nang Gaza bu chakhotna na ba amadi amkan semgatna na bu khotna ba lebak amatagi matingi mathau ta di hainasu Hamas ki lusing basing na phungdok le loina na Hamas na Middle East la riba Muslim lebak singi Donald Trump na thorang takuliba thabak sing asigi mayokta sab manan lekmina mathau tai hainasu haiki panbya badi Donald Trump na karigum Israel na Gaza bu sinaklabadi Gaza da semga sagat bagi thabak tawbuda United States ki military am phawbu yahondrabasu yagani nakalla moromda Washington dagi phangba pawama gi matung ina President Donald Trump na office paibadagi ngasi phawbuda lokholakli action kaya sigi mayokta United States ki city kaya da misingna kanna yaningdaba phungdokre hairi President Donald Trump na mitop singi mathakti action lokotpa transgender sing hak lokthokpa amasung Gaza dagi Palestine sing thokhan kinaba amadi atai khongthang kaya yaningdaba phungdok aduna yamlaba mi singna Philadelphia California Minnesota Michigan Texas Wisconsin Indiana da protest tawki makhoina Donald Trump amasung Trump gi anoba Department of Government Efficiency gi makok Elon Musk pukan yaningdaba phungdokhi hairi nakalam romda Donald Trump gi thong yaningdaba phungdok na khre America ki President Donald Trump makhong makhut yo hing thangduna
याम इकाई खुमनदब मोंग अमेरिका दगी तांथोरलिब थोंग असि मतंग द मलिंग लुचिंग बकयान कन्न यानिंग फोंदोरगले पनबे याबदी अमेरिका द इंडिया मसा कया याउन मलिंग लेबा कया दगी लोगी वांगमद लोन थुपना चंगसिन दुन लैसिलम मियो कया लेबा असिद लेबि यारोय हाइदुन डोनाल्ड ट्रम्प खोंथांग असि लखलखिबन डोनाल्ड ट्रम्प थोंग असि अमेरिका गी तुंग ओनि येंगरुगदी अफबा याम नानब थबक अमनि हाइन मियाम सिंथाना बुसि याउरिबन अतोपा पाव अमना ईरान की सुप्रीम लीडर अयातोल्ला खमेनी ने यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना न्यूक्लियर डील थाकनबगी मतंग वरी सासी हाइन पिरक ऑफर अदु याखिद्रे मधुन ईरान लेबाक इकाई हनबा अमदि अपंग ताबगी लंबेल द चंगसिनगनी हाइखि हौजिक लेरिबा मलेम की फिबम असिदा असिगुंबा न्यूक्लियर की मतंग वरी साननबा असि अफब ओइरोय मसि महाकना फोंदोलखिब वफमसिंगदा हौखिबा थौदोक कयादा यूएसए ग वरी सानदुना वरेप कया लौनखिब अदु अफबा फल अमता ओइखिदे लोइनेन महाकि लेबाक अदुगी मिंगचसु थीखिबा कयान अमरोमदा ईरान की सीनियर ऑफिशियल अमना खमेनी न्यूक्लियर डील की वरी साननबा अदु रिजेक्ट तौरबसु ईरान यूनाइटेड स्टेट का लेनरिब चैनबसिंगी मतंगदा वरी सानबगी ओइनदी थोंग लाउना हंगदोक्तुन लेरि निंगसिंगबा याय हौगिबु कुमजा 2015 दा ईरान न्यूक्लियर डील दगी डोनाल्ड ट्रम्प महाकि अहानबा ताम ओइना प्रेसिडेंट ओइरकपदा डील अदुदगी विथड्रॉ तौखिबनि हाइबा डील अदु महाकि ममांग लेरंबा प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने सिलंबनि मधुदा ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम सिंग अदु हंथबा अमसुंग यूएसए ना मखोइद थमलिबा अथिंगबसिंग अदु खरा लोकथोकपा यानखिबनि मतम मधुदा डोनाल्ड ट्रम्प अमसुंग इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहुना यानिंगदब उतुना डील अदुगी मनुंगदि याउरिबा वफम खरदि अथुबा मतमदा मांगखिगदब याउइ हाइरि हंदक डोनाल्ड ट्रम्प अनिरक सुबु ओइना प्रेसिडेंट ओइरक्लब मतुंग ईरान की माइकैद अकनबा प्रेशर तौदुना अथिंगबा कया थमजिलकदौरि हाइरि मधुना मरम ओइदुना ईरान सु वरी साननबा सेम साबा यहोनगदौरिबनि लाकदौरिबा चही अमा मखाय असिगी मनुंगदा ईरान न्यूक्लियर वेपन मपुंग फाना साबा ngमगदौरिबनि था खर असिददि क्रूड न्यूक्लियर खुलाई साबा ngमलगनि ईरान यूरोपियन यामना पुथोकपा लेबाकनि हाइनसु पावोसिन मखातारि नकलमरोमदा इजराइल हिजबुल्ला की खुलाई तंभमदा अकनबा एयर स्ट्राइक चथदुना पाकसना अमांगा थोकनग्रे हाइन लेबानन द इजराइल अमदि हिजबुल्ला गा सोकनबा लान सीजफायर थमनखिबगी लान लेप्तुन लेरबसु हिजबुल्ला सीरिया की बॉर्डर एरिया की लंबीदा खुलाई लेबा मरमदगी योनबगी चथरिबा थबक थिंगनबगी पंदमदा इजराइल की लंबीसिंग एयर स्ट्राइक चथदुना पाकसना अमांगा थोकनग्रे हाइन नकलनी की मरक तौरीब थोंगसिंगना फेब्रुआरी तांग 19 फाउब चथगदौरिबा सीजफायर कैरकपयानसु लेरि सीजफायर कानून थुगाइरे हाइरिबा वफम असि नकल अनिमंगना अमना अमदा मराल सिंगदुन लाखिबनि मरम मदुना लान अमुना हरकपा याय हाइनसु पावोसिन मखातारि Hello everyone, it is Epoch TV News, a news networking channel dedicated to the cause of human rights.